Ya sudah, itu kan udah sejarah kita. Tahu kan kita seperti apa? Tahu deh, monyet. Mang, kalau gitu aku ada pertanyaan tentang monyet. Ya sudah, Monyet, Kong, raja monyet, King Kong, monyet ngumpul, Kongres, kerja sama monyet, Kong kali Kong, biskuit monyet, Kong Guan, monyet kaya, Kong Lomera, pendekar monyet, Singgokong, panggilan tua monyet, panggilan tua monyet, Palengkong, monyet banyak duit, Cukong, kota monyet, Hongkong, pantatnya monyet, Hongkong, monyet nyanyi, Singkong, anjing mengejar monyet, anjing mengejar monyet, Ngongkong. kalau anak monyet itu apa mang? Apa? Anak monyet itu apa? 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 Apa sebenarnya? What the fuck?